салом дуруд ба ҳама тамошобинон. Ман Комроншоҳи Устопириён ҳастам. Ман мехоҳам имрӯз якчанд машқҳои худро ба тамоми тамошобинон нишон диҳам. Варзишгар барои натиҷаҳои баланд расидан чӣ қадар заҳматҳои шабонарӯзӣ мекашад. Ман мехоҳам се қисми машқро барои мусобиқа барои шумо имрӯз пешкаш кунам. аввалан бояд қувваи ҷисмонӣ, яъне физика. дуюм бошад барои виносливост, барои бисёр ҳаракат кардани сангҳои барои бардоштан. сеюм барои корҳои суръатӣ, барои скоростной работа мегӯям. се қисм иборат аст. мо бошад имрӯз бо шумо ҳамаи онҳоро нишон медиҳем. дӯстон, ҳозир мо гармкунии баданро шурӯъ мекунем ва баъдан ба омодагии ҷисмонӣ, яъне физическая работа корро шурӯъ мекунем. бо мо бошед. дар ин ҷо вазн то 100 килограмм аст. аз 3 то 7 маротиба 5 бор мо бояд тақсим кунем. 3 маротиба 30 сония истироҳат, 4 маротиба 30 сония истироҳат, 5 маротиба 30 сония то 7 маротиба мобайни ҳар як боре ки иҷро кардем 30 сония истироҳат мебошад. машқ барои қафаси сина.
тамом шудан 2 дақиқа истироҳат ва истгоҳи навбатӣ ба дигар навъи сангбардорӣ мегузорем. 3 маротиба. از ایستگاه به ایستگاه رفته ایستادیم. سراول از قفس سینه کردیم. دویم باشد برای پا، کمر. سوم ایستگاه باشد ایستگاه تخت پشت، برای تخت پشت، برای کشش دادن. حاضر باشد ایستگاه نوبتی کشش دادن این اسبابی که برای پرتافت کردن حریفا می باشد. برای گوشتین ابتدا خیلی خوب است. برای نمودهای گوشتین این را پیشکش میکنیم. 3 مراتبه چپ، 3 مراتبه راست تا 7 مراتبه میبرایم.
ایستگاه نوبتی پریسیدن شتخستان با سنگ تمرینی. ایستگاه نوبتی باشد وزن 70 کیلو رو از زانو تا سر شانه برآوردن 10 مرتبه 5 بار. ایستگاه نوبتی ما کشیدن با دستا تورنیک.
اسگاه نوبتی با وزن 40 کیلو به طرف چپ راست کشیدن.